itu kini nyentuh hati. Dong danti soleh pesan dibuat raos ide wune. Dijoyo adunduk imadu kekalahan tekini ngerasu pahit tadi. Paminnya mah tuah buku kekitu ini pet parade umpamanya beli ngarausa apang adi tadas dong dadi maru nyelantes beli kelawan adik tamat ane madan mas sekolah dong jiteko nadak saru belok adine rausang diajeng beli nih jangan mana nyonya dewa ratu aku diwaune dia sampunike buat bos ibabah sampik mau sanu jengah tang kadi nemangke nyonya ing tae raris titiang manyenaya raga istri mampu wiwit rasa jengah kalah raos nih nyonya ing tae ketekane ngibabah sampai ne mangkin sahe nyinaknya nganggo ane Sujatri mepedewekan rumahku istri mekati nyonya ing tae mapas di kalaning nyonya ing tae nyih nayang padewekan sang rumahku istri dewa ratu aku mau sanek kaneng nemangke nantuk dan nih ibabah sampai ke sak mana nyane di sesampun raris ibabah sampai kuning ring nyonya ing tae mepedewekan istri mau sana engsep reke mana dan ini ya. Waluyan waluye kerasa yang suwung risa jroning keneh tanine rumah seraku tanpa jiwa temangkinipun ibabah sampai ke ninyonya wale mangkin
Dina kalaning bengong reki dani bapak sampai bik ne mangkin makadi nyonya kintai rasa binal ngewalikin ngedikin i bapak sampai ke dia tu ya Bapak bengong di kalaning kewalikin antuk ni nyonya ingkai ni mangkin bengong tan kati-kati makadi pun ni bapak sampai ke dia kangen mamian nenten jesitu maswang raos makadi bapak sampai mau sano angen pisan lagi dane risa jroning kena anak Allah jaga kepisah cinek nyani di sesampun raris i bapak sampai atas uruk ring kewetenan ni nyonya ingtai anak lu sane sayuwati jege dados matios manahnya sampai kemangkin dina kalaning punika kasuwen-suwen ne mangkin matiosa mokadi mana dane bapak sampai ke waluyuni kadi togo bluluhin ni bapak sampai tuah dicepuk malengok bengong mepari sel-sel dukalu puniku make beras iya menyang di kalu punika ne mangkin i bapak sampai saku magede beras gumantinya jakin inyonya ingtai ya mangulah iya gagiasona maning haris kejarak kini nyonya intai antuk ki bapak sampai saku kegisonan pisan arki kebaos